The Tsonga people, also known as Shangaan in Zimbabwe, have strong traditional beliefs and practices. They are deeply connected to their ancestral spirits and their traditions of Kupahla, Mikwembu, Tihlolo, Machomani or Madlozi, and Kelekele are still highly regarded and venerated in their culture. However, we also have many Tsonga people today who have converted to Christianity. They exist in 4 Southern African countries: Zimbabwe, South Africa, Mozambique, and Eswatini. In Zimbabwe, this group is mainly found in Chirezi, Mwenezi, Chipinge, and Beitbridge districts. In this episode of the exploration of Shangani culture, we are looking at the spiritual beliefs and practices of this group. This documentary series is being produced by the Law Veiled Media Trust in partnership with Culture Fund of Zimbabwe under the Creative Actions Program supported by the European Union Delegation to Zimbabwe. Nsemba kuna ni mavona ku ala ni ngema kona ni yimele kanyini seka hi vula ku na loko hi kumba ka kanyi eka Vatsonga swi vula yini swi leswi vulaka swona ku ni loko hi ku kanyi vanhu vo tala va nga tsutsumeleke ku nani ke ayi kanyi ke hi hleketa byalwa a vukanyi ina hi swona ke mhaka ku na kanyi na wona kambe wa endla wa hi nyika makanyi kambe ke eka rivona sweswi hi langutana na kanyi loyi mi vona ku ni yimile tshinyeni la timhaka ta ku nani a ndhavuko wa Vatsonga hi langutana na swin'wana swiyilayila swi nga ri kona eka Vatsonga a va swi tiva ku nani ke loko swi nga fambi kahle nge ku pfula loko yi nga ni hi fanekele hi ya phahla hi ku hi kombela mpfula hi phahla eka swikwembu swa vona a va phahla vanhu ka va tirhisa ku hayi kanyi hikuva vanhu va nga yi phahlela kona ni loko swin'wana swilo swi nga yimi kahleni ke vana va swi tiva ku nani ke hi fanekele hi ya endla xo karhi xin'wana na xin'wana ku chela fole hansi ku endlela ku phahla ku nani swilo swi famba kahleni i Vatsonga lawa kambe ke yi nga heleli kwalaho nakambe hi laha hi vona ku nani nakambe loko mpfula yi nga ni nakambe a ku nga yi ku phahla ntsena a ku handziwa na kelekele leyi vakulukumba a ku na ni swikoxa vakhegulu vo va nga famba va handza kelekele kelekele yi nga handziwi vanhu vavanuna kambe vavasati ntsena va hombe va nga kula vakhegulu vo va nga handza kelekele va rholela mathaka hinkwawo va hisa kumbe ke ku nga va ke ku endle masirha man'wana a nga pfulekeke va sasetelisa and then mpfula yi va yina hinkwaswo sweswo ke i ndhavuko wa Vatsonga leswi va nga yi landzelelaku nani a swin'wana swa kona loko switandzhaku swin'wanyana a va swi tiva ku nani swi vangeliwa hi swo karhi so a va swi lunghisa i ndlela yona yaleyo. The Tsonga people in the southeastern lower belt of Zimbabwe are in Region 5, which means that they have little or no rainfall. It's one of the reasons why their tradition of kelekele is very common. This is a rain-making ceremony spearheaded by elderly women past menopause. They are given the directive to clean the environment by the traditional leaders, moving around picking refuse and debris. They look for a nearby stream for disposal by fire, usually guided by the spiritual leader. Kelekele, Vaplo aye. Ina ilava flo aye. Ina ilava flo aye. Kelekele, flo aye. Kelekele, flo aye. Kelekele, flo aye. Chapembe ilava flo aye. Chapembe ilava flo aye. Kelekele, flo aye. Kelekele, flo aye. Kena ilava flo aye. Ina ilava flo aye. Kelekele, flo aye. Ita ultima wa lava flo aye. Kelekele ilava flo aye. Kelekele ilava flo ino. Kelekele ilava flo ino. Kelekele flo aye. Kelekele flo aye. Kelekele flo aye. Ina ilava flo aye. Chapembe ilava flo aye. Chapembe ilava flo aye. Ina ilava flo aye. Ina ilava flo aye. Ilava flo aye. Ina ilava flo aye. It's believed that the skies have ears to listen when the people call for rains.
which is the backbone of the economy in many African societies. We spent some time with these women in Gontweni village of Muhlanguleni in Chiredzi South. We caught up with the Muhlaba Gezani, a traditional healer and a cultural practitioner affectionately known in this area as Kokwani Soso. Kokwani is a Tsonga term which means grandfather or grandmother. So me kelekele van'wana va lahla swin'wana mahlangi van'wana va lahla yini malapi alawa va ya ku hona tin'hwetini va chela kule van'wani va vona ku sweswi ni onhekeliwe masiku a ngo so fika a susa hoxa hasi a swi siyisa sweswo se pfula yini loko swi kota sweswo a yini se loko hi kota leswi khale loko hi rholela hi hisa kun'wana kuma xin'wana na xi nga phutseliwa hi teka kwala sekeni kwala ha kuma xitumbetiwe fika fukunyula hi ya hisa pfula yina. After the clean-up, these elderly women moved back to their traditional leader's homestead for what they call kulahela, and to give feedback. A heart at his home is used. A bottle of water brought from this ceremony is thrown on top of the heart before traditional beer brewing and a gathering at a place called Ganzelweni, where a ritual is performed. Wilson Chihoi Mangolele of the Chauke clan is one of the headmen under Chief Mpapa in Mhlanguleni, Chiredzi South. Leshinge kelekele hikulahela negesa etilo ku karunwani pfula itana kahle akukhethiwa vevasati va hangalaka ni ndhawu yaleyo ka vona yale va tshamaka ka yona va doba chumu rambo kumbe lemgana mucheka yo lahliwa ni tiburuku leti a ti hlakalaka va hoxa kule ni maphepha va cleana hinkwaswo zwa hiseliwa ekoveni because hiseliwa kona loko va hetile va ya ka sabuku hikuva ya ku va rhula ndhalo uku hayi hi cleanile zwilo leswiya hi endlile ku landa ka zona ku fane ku swekiwa mabwala manyi uku landela leswiya va ya Ganzelweni ku ya phahla eku hi kombela pfula. However, rain-making ceremonies are generally believed to be failing due to decline in traditional practices and beliefs, shifting religious perspectives, and other environmental factors. Khala ina loko hi endla a fanele yina sweswi a fanele yina ni madambu yina pfula hi mhaka i to va hi endlile leswi swi nga swona sweswi ha va koti vana leswi va endlaka swa ha twisiseki. In many Tsonga societies today, families often have their own traditions of kupahla, which means a traditional ritual where they communicate with their ancestors to pay tribute or seek guidance. For instance, before every harvest in the crop field or embarking on a journey, this ritual is done. Divinatory practices, also known in Xitsonga as tihlolo, are also very common. This is the tradition of seeking guidance and knowledge from the ancestors about the future, something hidden like the cause of misfortunes or even deaths. Vahlahlu va tihlolo va ku ni kokwani va yena ni hahani va yena va teka fole va fika Ganzeleni ku swekiwe mabwala va chela va ku hi wena mani u hluphako n'wana loyi a rilako laha vito la wena ku kota mina ni cheliwe vito la hahani ni mina Mhlavasi va ka va chela fole va endla leswi swin'wana munhu buela mina n'wa tinyonga. Now let's talk about the practice of a snuff spewed, known in Xitsonga culture as kuchela fole hasi. Tobacco snuff is believed to be the means of communication with ancestors when spewed, inhaled, or put in the mouth. Nimkombetisa tlango wetumbunuko wa hina leswi nga bebulisiwa swona ni va bava na va mhani na va kokwani va dzaha fole We traveled to Mahenya village in Chipinge district of Manicaland province to talk to the Tsonga people in this conservative remote area where culture remains a very strong force.
This incredible conservatism here is not a result of limited exposure to external influences, but a choice by this community to preserve their cultural beliefs. We drove to this area on a gravel road, encountering wildlife and fascinated by the trumpeting elephants from the Gona Region National Park. In the Zimbabwean context, traditional leaders are the custodians of culture. They work with the government to preserve cultural values. The Chief Secretary, Jasper Ngilazi, made a special arrangement for us to meet with Chief Mahenye, real name Thomas Jojo. A member of the Mahenye community, Lynn Barry, accompanied us to the chief's homestead. Osi tumbuluko wa hina we Xichangana we Xitsonga mu tlakuseta njhani n'wina matshamile mu nga endla kolomu ne vaakatiko hi swihi leswi mu endlaka mugingiriko mu endlaka I tlakusetaka tumbuluko wa ka hina kumbe ku ni ku tumbuluko wa n'wina ku matshamile mu nga endla la hina matshamele lawa hi nga endla hina hicho chivanhu chechi hi chi endlako hina ku akutonga ku hi endlako ku na koko loko za ku chumcho cho kari vanhu va ni yingisa loko ni ku lava swo kani masabu ku endla swo kani na va yingisiwa mina vana va ni yingisa ni vona ngopfu swi swi kahle ngopfu stere ka phahliwa kona kule indlalo mi vona kule yo kuphahlela ka phahliwa kona kule le muti na muti ikona muti phahliwa ku dzinza za dzinza kona ku phahliwa ku munhu anga va nga phahliwa zwi ende na uzivona kule zimphahla uqoza umelela. Traditional practices and beliefs of the Tsonga people in this village are deeply embedded in daily life. The chief took us around a sacred heart where as a family they communicate with their ancestors. Ya chila go fole lo mphakati ka indlo le na kombela amkwembu ka hikwayo ya lava atihosi kwato tingafa ka hikwato tingayisiya na vahahani na vamhani na mashaka ka hikwawo lawa mangalusa lawa hi ya chila ko kona fole lo na chila ka chindwa chechi mi vona kulechi hicho na chindwa cha kona chechi a chilela kwa chona fole chona chechi ko mphakati kolom la kutenge itsamile yendle a zero lo mphakati lo tenge tsamile hikwenu hikwana na ka kwa hina tenga qochamile na ka dichila fole ga yena amundi chi kona koloma tilo kwa kiple pata yikona kolom mphakati lo muvutiso wa mina hosi tindlo to tala kune tindlo vange ndumba munga ihlamusela ku indlo leyi ifana ni ndumba kumbe ku vito la yona yewa yini indlo leyi himaka iko muphahlela ko kona la kaya so muhlamusela so vito la yona lewa yini ende nakambe yona itirha njani le ninga ku aku hi ndumba ka kusandumba ichumi chikwana choku chiteke chigwetele zwin'wana zwilo zwo ha chingeniwe mun'wana munhu manje lo vangena hambi ku etlela ha etlela lo mphakati lo selo ka muphahla kahle mtho ka mphahla yini kuti ngophahlwa mkwembu ile mutini ivitani wokusuka lo minga kona na ngenwa ka ndichi that's kuve kwa ndichi hazi lokuve kwa ndichi hazi hichishekile kungena phakathi no problem irangile adimavona kumndichi yakho na yona hali mundichi le yeyinde hiyo yokuphahlela labani baba labani mhani leno kama yenye kunjani kethi makatekelekele akelekele ya endliwa leno lembe na lembe hile ku endleni kele endla ka biwa vanhu va wisa ku tinyimba va biwa ngovu vanhu va wisa ku tinyimba na va celela amukeleli van'wana va hoxa mabakweni van'wana va teka swivanana na va hoxa maguwini wa chilanza xin'wana ncincu za va komba vatswatsi va endla leswi swa munawu ya kona va heta va teka va hisa hikusa loko zaza wena u endlile u kaneta vona lava swi vona hikusa ku na lava swi vona u qoba itiso ifika va fika mutini va kora va siya magirara hikwao yalawo Kisile, thank you very much for engaging with us. Another sacred place in Mahenye is called Panyule. This is a portion of land reserved for the burial of chiefs. While the village is strict about environmental conservation, there is no cutting down of trees here. And there is also a structured and organized space for burial grounds, even for the ordinary people. Ani kule hiyo ndawo ivekwa ku tihosi kuna ka ivekwa tihosi uyona phatile ku hava un'wana munhu a vekwa ku kona handle ka tihosi leni hasi leno hasi makuvona hi nga langisa kona lena hiko ku ngene masimu
ya hina then hi ku hi rima kona tshaku kona leni hi ku vekiwa ku hina van'wanyana yo kala hi nga hi tihosi hi ta hina hi vekiwa tlhaya society leya boundaryni hi pato lona lale lo khataku ku leni ya ku tisimu hi ku hi vekiwa kona and then leni ku vekiwa ku tihosi i Phanyule yes hello vito le ndawo lo Phanyule kona ku vekiwa ku tihosi kona area yale hi lo Phanyule vito la yona sethi tihosi tingani tingavekiwa lomu kusukela nkarhi ku nga sangula ndawu leyi leti ni ti tivaka mina tinharhu ni nga tivi ntshaku ku so wala mara ka leti ni ti tivaka ni tiva tinharhu. The burial of the chief is usually kept secret. Hosi loko yi lova a yi teka kumbe ku 10 days mungo so tiva ku hosi yi lovile yena a lovile. The tradition of madlozi or machomani is also very common in the Tsonga culture. It's characterized by gatherings, mostly in the evenings, with dance, songs, and rituals being performed. We were invited to attend this ceremony at Muhlava Gezani, Kokwani Sosose homestead. Nibuka ilona lukhomi wako loko nifemba ilona lifembako la phakathi kalona lonto balivekelwe swin'wana swilo la kutoa kwine sweswi kune chichovana chemhisi la phakathi so litirako leli. The Ndau people and the Tsonga people, particularly the Hlengwe clan, those settled in the present-day Zimbabwe, have a strong connection. This is also seen during the ritual ceremony. The Ndau spirit is very common in these rituals. Kubuka is a Tsonga term used mainly by the Hlengwe, which means possessed by the spirit. Mundau nemuchangana vaendliwa vanhu vangu hambi loko va huma la va detana vanhu valava loko ku rhanga yena munhu ngoni a huma Mahlengwe Mandau a nga ha huma va chava yini matlhari. However, in spite of the Tsonga people's incredible conservatism, culture proves to be absolutely dynamic and always changing. Some of them today are devout Christian believers. Kereke ni sangula kuyikuma ka ngati kwa ka hina nkini ya ukati ni kuma mani ngikava ya kereke ni sangula kubona ku kereke kahle leswi va nga endla se ni nghena kerekeni kolomo ni kuma vana va mina 5 ni kerekeni. Kereke ya dyondzisa eku hanya kahle ni ku tshama ni van'wana ku tshamisaneni kahle. Kereke dyondzisa swilo hinkwaswo i dyondzisa ku kota ku tshama mutini ni vana yo yi nga dyondzisa kereke ani divaniseli ku nyamhlani yaleno hayi kwani nga ka ni khoma kona ku ni nga hema kona ni vana va mina ni muti kereke yo ni yisa ku mahlweni ke lihanyo la mina. Apostle Jean Regis Duga is the leader of the New Life Church in Chiredzi, which has branches in various centers in the Lower Veld, where he preached for more than 3 decades. We do not believe that we can speak to the dead. We don't believe in that, and I got a lot of scripture that can back that up. 90% or even more than 90% of the church in Matibitu, they are Shangaan. That's the Shangaan area. I do not believe that all African tradition or any kind of traditions is evil. Let's call it this way. Van'wana va bwana usiku na ku bwela tiso manchi u vona mavabwe ndlwini ya yena u nyemuka van'wanyana a tsutsuma vuya ka mina ni fika ni mu lunghiselela swilo swa yena a hola a tlhela a vuya munduku ni mali ta ku xiwani khesini mara van'wana va yena nga va bweli eku mina ni ya leni. Professor Mpati Sindlovu is a lecturer in the Department of Journalism and Media Studies at the National University of Science and Technology, NUST. Sometimes we tend to assume that culture is stagnant, culture is fixed, it's stable, it's unchanging. But the reality is that culture is dynamic. Culture changes, culture is always shifting, is always constructed, and is always contested. Sometimes people assume that culture is synonymous with tradition, but what we know is that with culture, people
within their particular community, within their particular social experiences, they construct an understanding of culture, and culture becomes a way in which they make sense of their realities, whether they are in the urban areas, whether they are in the rural areas. The government of Zimbabwe, through relevant departments, is working with these communities in promoting cultural development. Mr. Ailes Baloyi is the Chief Executive Officer for Chiredzi Rural District Council. Chiredzi as a district has been very alive to the need to promote cultural activities, to promote the actually preservation of these cultural practices at times. We have been very active in that sphere, where we are saying all the programs that are happening in the district in terms of cultural activities, we are present as a district and as a local authority. Thank you for watching the exploration of Shangani culture. In the next episode, we are going to look at the economy and livelihoods of the Tsonga people, highlighting traditional economic practices and how they have changed with time. The program is brought to you by Lowveld Media Trust in partnership with the Culture Fund of Zimbabwe under the Creative Actions Program supported by the European Union Delegation to Zimbabwe.